I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da vratite dislike na YouTube. Pošto je YouTube prije godinu dana izgasio opciju dislike zbog neželjene reakcije drugih korisnika, danas ću vam pokazati kako to možete brzo vratiti. Tako da prije početka klipa zamolio vas da bacite like i bacite sub, pošto nam jako malo fali do 5k pratioca kako bi nas YouTube algoritam prepoznao. Bacite like i bacite sub. Kada ste bacili like, sub na video, otvorite naš Discord, ostaću vam link u opisu klipa Discorda i otvorite linkove za preuzimanje. I zatim vidjet ćete ovdje prvi post kako vratiti dislajkove na YouTube na svakom browseru, pricnite ovo i otvorite ovdje ovaj sajt kao što vidite. Kada ste otvorili sajt vidjet ćete da ovdje imate izbor za koji ćete browser, da li Firefox, Chrome, Edge, Opera ili Brave. U ovom slučaju, pošto ja sam uzeo Chrome, izabrat ću za Chrome, tako da pricnite na Chrome. Princip instaliranja je isti i za Firefox, i za Edge, i za Operu, tako da ja ću izabrat Chrome. Kada ste otvorili vaš dodatak za željeni browser, ja sam izabrao Chrome, idite ovdje dodaj u Chrome i idite dodaj ekstenziju. I kao što vidite instalirali smo znači naš ekstenziju ili dodatak za naš pretraživač. Pored toga imate ovdje da izaberete kao neki bonus, nešto novo što je došlo. Možete izabrati kako će vam biti pregledi na klipovima, da li će to biti u brojkama i da li će to biti ovako u tekstnom formatu. Tako da ljudi, kada ste to ubacili kao ja, vratite se na svoj Chrome i upišite nešto na YouTube. U ovom slučaju ćemo moj klip upisati i kao što vidite ljudi, naša ekstenzija radi i dislajkovi su dostupni. Naravno mi nemamo dislajkova. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, bacite sub i podijelite ga sa svojim drugarima, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!